MP Bimolna Khongdaki Mapamadu Kukilen Amas Manipurgi boundary ni KSRC Lok Sabagi MP Bimol Akoizamna Matam Pumpa the Indian Constitution gi Makara Pekhat Pathorang Ama Oibada Natana Koki Masumite community Animaki Hak protect Tonaba Lady Kuki Mite boundary buffer zone bu Lok Sabagi MP Dr. Angopsa Bimol Akoizamna Ikai Kumnagadabani video viral Wikiba Mahana Khongdaki Mapamadu India lengakna siamba Kuki lenamas Manipur anigi boundary ni haina Kuki Human Rights Council KSRC na hairi KSRC na thadorok pasiro lamada sai kya mamangdagi mitema sung Kuki community anigi marakta lairakliba mari amadi historical division bu khangduna Prime Minister Narendra Modi amasung Home Minister Amit Shah khangna buffer zone asi laikhibani Manipur gi lamamasung miyam gi marakta tokhai Tarakpa si Anaba manati kumza English ngani ka kungo humdu gi me ahumdigi hauduna community anigi marakta politically amasung geographically tokhai taraklabani Indian Constitution community khudimakta magi lam protect tawna bigi hakpiri maramasna Constitution piri bahagasi stakeholder khudimangna recognize tawgadabani hari census ki ahanba phase yongko masing thinaba gazette notification thokre Leba asigi wena kumsa English ngani ka kunga tareta pangtokkodoriba mikok thibigi thaba asigi ahanba tangka oiba yumthong masing thibigi thabak segi April amadagi September 13 phawba pangthoknaba Ministry of Home Affairs ngara gazette notification thokren spawmna makhatana phungdorakli India government ka SOO agreement yauriba Manipur laidiba Kuki National Organization KNO na Kuki singbu Myanmar da hauzik lan thengnaribasigi support lau tawnaba Kuki refugee community da amohana Myanmar da satnaba hairi PDF KIA KNO masing khangdana sikhiba Myanmar da Kuki lalhoba masing walabra haiba prajamiyam digi wohung kaya mahanglakti amaromdana Bishnupur district ki manung sina leiba Moirang thana lekai da welcome da bomb pokhayalam hairi Anaba government siyamba da Kuki sing yaudana ba KZ sina lepna khri SOO group na Kuki MLA singwa khanana ba kokri India government amasu Manipur government ga puna nakal ahungi wari sanaba da yauri ba Kuki lalholup singi apunba United People's Friends amasum Kuki National Organization na Kuki MLA sing amasum civil society singi mute singi apunba mipama January 12 da kokri Kuki Jogi MLA sing Manipur da Anaba popular government ama CM ba saruk yadana ba Kuki Jo Council Governing Council gi miphamna warep laukrapa matungda Kuki lanhaulup singi apunba body anina Anaba mifham se kawbani United People's Friends UPF amasung Kuki National Organization KNO na puna thadorak pa chiro lamana hai lakliba January 12 da member of Legislative Assembly Civil Society Organization amasung Suspension of operations sa thariba kangbu gi marakta Kuki Jau singi political gi demand khanana baloina punamangna yana ba warep ama lakhanana ba kupna khanagani nakalambarom na Kuki Jau Council gi chairman Henlian Thanglet amasum General Secretary Thangzamang na khuyek biduna thokiba chirol aman hai Kuki Jau Council KZC Governing Council gi December 13 da chuchampur leiba BTI auditorium da pangtokhiba apun mamifhamda state asiki haujuk lairiba political social amasum security ki asengma masa adu puthokuna khananai nakhre Kuki Jau Council ki governing council yauriba tuan ba constituents body singi oiba mifhamaduda kumna khanaraba matungda Kuki Jau miyam ki oiba ihul amasum apun ba apamadu khangna warep singlokhi Hausu oiriba phibam amasum Kuki Jau miyam gi ihulasi yengna Kuki Jau miyam asi maitei phurka makhatana puna laiminaba ngamlaroi heba wafamda mifhamadu yana khieri maramasina governing council na makhoi gi political demand am oiriba Indian Constitution ki makhada union territory oina pibina ba demand adu amuk hena sesinhan khi haina siroladuna phongtokli KZC ki governing council na makhatana lokhibu atopo warepta Kuki Jau miyoi sing Anaba government semada saruk yaroi amasum yanaba hotnaroi haba wafam yauri January 3 ta pangthokiba Kuki Jau Council gi atopa miphamada KZ governing council na lauriba warep adu saugatpaga loinana warep sing adu Kuki Jau miyam gi apunba amasum democratic oiba apamba wakhalon oibana Kuki Jau miyam na hauju oiriba phibam asida
अनौब गवर्नमेंट सेमबद सरुक यारोय अमसुम यानब होटनारोय हाइना वरेप लौरे हरि कनागुम्बा मियोइसिंगना गवर्नमेंट सेमबद यावगे हाइना खल्लबदि मदुगी टेक्साक मसा मसागी ओइगनि अमसुम कोकीजो काउंसिल न मदुगी टेक्साक पुरोय हाइना सियोलदुना मखाताना फोंदोक्ति पनमयाबदि ममांगी था डिसेंबर 13 दिल्ली द बीजेपी की हाई कमान कौरकपनी हाइबा मिफमद मणिपुर की बीजेपी की एमएलए सिंग सरुक यादुना वा खनखिबनि कोकी बीजेपी एमएलए तरेट की मनुंग मरी न सरुक याखिबा मदी मैतई पंगल अमसुम नगा एमएलए सिंग सरुक याखिबा मिफम मदुदा मणिपुर शांति पुरनबा मदी संथोक संगसिन यादन लैरिबसिंग हननबा थबक सिंग लखनबा एमएलए सिंग बीजेपी की नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बीएल संतोष न खंगलखिबनि थबक सिंग असि पांगथोकनब सीएसओ सिंग वा ताननब वफमसु बीएल संतोष न थमलखिबनि हानगी चीफ मिनिस्टर एन बेरेन यावना बीजेपी की एमएलए सिंग मिफम मदु मांगलोमदा संगसिनबा मदी अफब फिबम पुरकनबरोमदा संगसिनबा मिफमनि हाइना फोंदोकनखिबनि बीजेपी एमएलए खरनदी शांति पुरक्तुना लंबी फाउदोक फाउजिन तौबु याहनबा हाइबिसि अनौबा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा लाखननबा खोंथांगनि हाइना फाउबा फोंदोकनदुना कुतरागनिथोइ सुपर मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली एनिमेटेड सस्पेंशन लरिबसि हंगत हंदुना मणिपुर अथोप मतमदा अनौबा पॉपुलर गवर्नमेंट लाखलगनि हाइबा वाफम फोंदोकनबा लैरबनि अमरोमना थासिकी अनिदा दिल्ली यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह प्रिसाइड तब स्टेट की गवर्नर ए के बाला चीफ सेक्रेटरी पी के गोयल सिक्योरिटी एडवाइजर कुलदीप सिंह डीजीपी राजीव सिंह मिफम पांथोक्तुना मणिपुर हौजिक ओइरिबा फिबम अमदी आईडीपी सिंह मसा मसाकी मयुमदा हंजिन हननबगी मतंगदा खनखिबनि अनऑफिशियल ओइबा पावगी लिखुनसिंग फोंदोकपगी मतुइना होम मिनिस्टर न कोखिबा मिफम अदुदा मणिपुर पॉपुलर गवर्नमेंट अमा लाखनबगी मतंगदा खनखिबरा हाबिगी थाजब लै हैरि हौखिबसै इंग्लिश सिंगनी का कुनगो हुमदुगी मे अहुमदा चुचामपुरदगी हौरक्तुना मणिपुर की तुआन तुआन मफमसिंगदा संदोखिबा इरांग न मी सनी का हुमफुगे न सिखरे कुंथ्रा हेन हौजिक फावबा मफम खंगद्रि इरांग अदुना मयु मै थाखिबा मदी मांग तखनखिबा सिंगबा तौबदना तना नौमय अमदि बॉम्ब न लंदाबदगी मयुमदा लैबा यादबदगी मी लिसिंग हुमद्रा की मथक्ता लंजेन अदुना रिलीफ कैम्पसिंग लैंगाना मतम खरगी साबा संगसिंग अमदि खंगना चानबसिंग मनाक्ता संजफम लौदुना लैनरि हंदक स्टेट की चीफ सेक्रेटरी न लंजेन आईडीपी लिसिंग तरारोम मसा मसागी हानगी मयुमसिंग हंजिनख्रे मांग ताख्रब युम लिसिंग अनिरोम कन्ना संग सगली हैना फोंदोखिबनि मणिपुर अकन इरांग लैदुना हाना सुनबा युमै थाबा मसुम थुगाइबा मदी ngehak leitana bom amadi nomai kapagi thaudoksing gi marakta haukiba sahi english ngani ga kunga mangi february 8 da en beren chief minister gi pham thadokhi amadi numit khrani leiraga manipur pr thamlakhibani amaromdana government da yawbagi mayokta miyam lai kejesi कोकीजो कम्युनिटी की मियामना अनब गवर्नमेंट सेमलकपद कोकीजो एमएलए यावबगी मयुक्त लई हाइना कोकीजो काउंसिल केजेसी की चेयरमैन हेलियन थांगलेना फोंदोकलदुना करिगुम एमएलए खरना गवर्नमेंट सेमबद यावनब वरेप लौरकलबदी मियामगी इरांग लाकपद केजेसी न थिंगम ngamlo हेन फोंदोखरि मणिपुर पीआर लेरकसै अमा फजलकदरब मतमसिदा अनौबा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा सेमननबा कन होनाबगी मोंग उरकपा मरकता कोकीजो एमएलए खरसु अनौब गवर्नमेंट सेम यावनब थौरांग तौरी हाइबगी सिंगनब लैबदगी केजेसी की चेयरमैन अकन वफम सिंग थमखिबनि वफम सिंग अदु केजेसी द यावरिबा constituency body sing na wa khana dun warep lawkhra ma tung na thamkhibani mangna hai kokijau MLA khara anoba government CM da yaw na ba thawrang tawri bra haibigi sing na bale kokijau miyam gi apamba aning ba sing yengba makoina anoba government CM na kokijau MLA yawbigi mayuk ta layamadi miyam digi pressure su pirak palai haina chairman na phodoki amaram da warep ti mathangi sayol da pangthok da ba KNO amasung UPF yawba mi phamna warep lawgani haina palladuna miyam di government CM da yawbigi mayuk ta laibana करिगुम एमएलए खरना यावना वरेप लौरकलबदी मदुदा होरक इरांगना केजेसी न थिंगबा यारो हेना मांगना अकन वफम थमखि कोकीजौ एमएलए तरागी मनुंग अमनसु यामना मरु ओइबा मीटिंग असिदा खन्नबगी मतुंगिना चप चाबा म खंगनी हैना फोंदोखि